Nk'uko mumaze kubimenyera ko buri mugoroba tukugezaho updates zirebana n'amakuru mashya aba yasohotse hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari amakuru arebana n'icyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19 nk'uko amakuru aturuka muri Minisiteri y'Ubuzima abitangaza buri mugoroba. Nkwaye ikaze rero muri aya makuru yo kuri uyu munsi, aho tujya kurebera hamwe ibirebana n'abarwayi bashya bagaragaye uyu munsi, abamaze gukira ndetse n'abakirwaye. Hanyuma tunarebe rero ibipimo byafashwe uyu munsi uko bingana kuri tariki ya 20 ukwezi kwa kane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Jya munsi yo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera, hanyuma ujye wa mbere mu kuba wabona inkuru zacu mu gihe tumaze kuzitegura ndetse no kuzitunganya ku buryo bugezweho kandi bunogeye ijisho gatanu mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika. Mwese mukomeze kugira umunsi mwiza kandi munakomeze kugubwa neza, mukomeze kwirinda ikwirakwira rya COVID-19, ikindi kandi mukomeze kubahiriza amabwiriza ashyizweho n'ibihugu bigiye bitandukanye aho muherereye ku isi yose. Nkwaye ikaze rero muri iyi nkuru yacu yo kuri tariki ya 20 Mata, aho amakuru ava muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko hano mu gihugu cy'u Rwanda rero abantu banduye uyu munsi rero ari nta muntu n'umwe wigeze ugaragaraho icyorezo cya coronavirus hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi amakuru meza avuga ko abantu bane bamaze gukira mu masaha 28, bakaba biyongera ku bandi 76 bari bahari bamaze gukira iki cyorezo. No kuvuga ko bose hamwe bamaze kuba 80 bamaze gukira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi nuko amakuru meza ni umunsi wa kabiri rero kuva mu gihugu cy'u Rwanda hagaragara icyorezo cya COVID-19 hano mu gihugu cy'u Rwanda, umubare w'abamaze gukira umaze kuruta umubare w'abakirwaye. No kuvuga ko ari inkuru nziza kandi ari ikintu cyiza cyo kwishimira. Ikindi kandi biranagaragaza ko hari icyizere mu gihe twaba dukomeje gufatanya iki cyorezo dushobora kuba twagihashya hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi tukaba twagitsinda ku bufatanye bw'abanyarwanda. Abakirwaye bakaba bagera kuri 67, hanyuma uyu munsi hakaba hafashwe ibipimo by'abantu 1299 bose. Muri ibipimo rero byafashwe uyu munsi hakaba habonetse umubare wa 0 ko nta muntu n'umwe wanduye icyorezo cya coronavirus hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi nuko amakuru avuga ko abarwayi bose rero barimo baravurirwa ahantu habugenewe kandi barimo baroroherwa. Muri abangaba 67, umurwayi umwe akaba rero arimo arongererwa umwuka mu rwego rwo kwirinda ko ashobora kuba yaremba. Murasabwe rero gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta, hitabwaho cyane gukaraba intoki kenshi kandi rero mukaguma mu rugo. Ikindi kandi udupfukamunwa rero tugomba kwambarwa iyo abantu bavuye mu rugo ndetse n'iyo bahuye n'abandi benshi nko mu nsisiro cyangwa se nko mu nsisiro ndetse n'ahatuye imiryango myinshi. Umuntu wese wanga gutanga amakuru arebana n'abahuye n'umurwayi wa coronavirus cyangwa se agahisha ibimenyetso byayo abashyize ubuzima bwa benshi mu kaga kandi abihanirwa n'amategeko. Ibi ngibi bikaba bije rero bikurikira nyuma yaho hano mu gihugu cy'u Rwanda habonetse umurwayi uvuga ko ashobora kuba yarahuye n'abantu benshi ndetse rero ashobora no kuba yaranduje abantu benshi, ariko uyu murwayi akaba yari yaranze gutangaza ko afite ibimenyetso kurinda ubwo rero baje kumutwara arembye, nk'uko n'ubundi Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel yabitangaje. Niba nawe rero uhisha ibimenyetso ukanahishira umurwayi cyangwa se ugahisha ibimenyetso cyangwa se ugahisha n'undi uwo ari we wese wabonye afite ibimenyetso by'iyi ndwara, urimo rero ashyira ubuzima bwa benshi mu kaga kandi iyo bihamijwe rero ukaba bihanirwa n'amategeko y'u Rwanda. Ibimenyetso by'ingenzi twongere tubisubiremo ni inkorora, no guhumeka bigoranye n'umuriro. Umuntu wese rero ashobora kwipimisha akoresheje telefone ye igendanwa, ashobora kuba yakanda akanyenyeri 114 urwego maze ugakurikiza amabwiriza, cyangwa se ushobora rero no kuba wakitabaza umujyanama w'ubuzima ukwegereye, cyangwa se ukaba wanakoresha uburyo busanzwe bwa telefone itishyurwa akaba ari 114, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp akaba rero ari 0788202080, cyangwa se ugacisha ubutumwa bwawe kuri email ariyo rero callcenter@rbc.gov.rw, hanyuma ukaba watambutsa ubufasha bwawe kubirebana n'igihe waba ugaragaje ibimenyetso by'icyorezo cya coronavirus. Dukomeze gufatanyiriza hamwe rero kugira ngo rero tubashe kuba twatsinda iki cyorezo. Akaba ari amakuru kandi n'itangazo ryavuye muri Minisiteri y'Ubuzima kuri tariki ya 20 muri uku kwezi kwa kane. Ngira ngo rero ni ibintu bishimishije, ariko nanone hari ibintu byo kugawa ku bantu bamwe na bamwe bakomeje kugenda barenga ku mabwiriza ndetse bakanayica mu buryo bugiye butandukanye. Ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi Polisi y'igihugu cy'u Rwanda ikaba yerekanye abantu 28 rero bafashwe bakaba bakurikiranyweho icyaha cyo kuba baragiye bakora utubari mu ngo zabo
bagahuriza hamwe abantu, kandi ibi ngibi inzego zibishinzwe zarabyamaganye ndetse na leta yarabyanze mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Abantu nk'aba ngaba rero usibye kuba barimo baritabwaho n'inzego zibishinzwe, ikindi kandi bakaba barimo baragerageza kuba baba cyangwa se babitaho, ariko nanone mu rwego rwo kubitaho bakanabapima kugira ngo batazanduza abantu. Ubu ngubu rero ikintu gisa no kuvuga ngo ibintu by'impuhwe cyangwa se kuba twatorera ikintu nk'iki ngiki cy'umuntu ushobora kuba yahungabanya ubuzima bwa benshi, iki ni ikintu kigomba kuvaho, kandi abantu bakumva ko nta mbabazi zikwiye ku muntu uwo ari we wese utekereza kuba yashyira ubuzima bw'abandi mu kaga nyamara nawe atisize. Ibi ngibi bikaba byaba ari igihombo ku gihugu, kandi bikanaba igihombo kuri buri muntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu rero dukwiye gushyiramo imbaraga, niyo mpamvu dukwiye gukomeza kwitwararika ndetse twanubahiriza amabwiriza ndetse n'ingamba zashyizweho na guverinoma y'u Rwanda mu kwirinda iki cyorezo. Ngira ngo rero hano mu gihugu cy'u Rwanda ugiye no kureba ni hamwe mu hantu hagiye hafatwa iminsi mike cyane ugereranyije no mu bindi bihugu. Ngira ngo rero nugerageza kumva nko mu bindi bihugu uzasanga hari n'aho bagiye bafata amezi agera kuri 3, ugasanga hari abafashe iminsi irenga 30 kugira ngo rero bakomeze guhangana n'iki cyorezo. Ariko mu gihugu cy'u Rwanda dufite amahirwe menshi, kandi dufite amahirwe agaragarira buri muntu uwo ari we wese ko mu gihe twaba dushyize mu rugo cyangwa se twaba duhamye mu ngo zacu tukirinda, ikindi kandi tukaba twanatangira amakuru ku gihe mu gihe tugaragariweho ibimenyetso, tukanamenyekanisha abo twahuye nabo bose. Ibi ngibi bishobora kuba byafasha igihugu mu gukomeza kubungabunga ubuzima bw'abenegihugu ndetse n'ubw'abaturage mu kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Ariko rero niba ugenda ugahisha ibimenyetso, niba wikingirana iwawe mu nzu ugashyiramo akabari, ukaba rero warahagize rogi ndetse n'ibindi bikorwa nk'ibyo ngibyo bigamije rero kuba byakwangiza abantu, kandi nabo abo bahuye nabo bakagenda bangiza abandi, iki ngiki rero ni igikorwa nakwita ko kigayitse, kandi buri muntu uwo ari we wese utekereza mu kuba yakora ikintu nk'iki ngiki akwiye no gutekereza ko hari inzego zibishinzwe kandi zigomba kubimuhanira kugira ngo ubuzima bw'abenegihugu ndetse n'ubuzima bw'igihugu bukomeze kugenda neza. Dukwiye rero gukomeza kwitwararika muri ibi bihe n'ubundi. Ikindi kandi urabizi ko hamaze gushyizwaho ingamba nshya zo kuba abantu bakwambara udupfukamunwa. Kwambara agapfukamunwa ni kimwe mu kintu cyiza gishobora kuba cyagufasha mu gihe rero usohotse iwawe mu rugo, cyangwa se no mu gihe ubashije kuba wakwerekeza ahandi hantu hahurira abantu benshi, nko kujya ku isoko cyangwa se kuba wajya kuri farumasi n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ugomba kuba wakwambara ku gapfukamunwa kugira ngo wirinde ko rero ushobora kuba wavuga, cyangwa se wirinde ko n'undi uwo ari we wese ashobora kuba yavuga akaba yagutarukirizaho amatembabuzi aturuka mu kanwa, hanyuma akaba yakwanduza icyorezo cya coronavirus mu gihe yaba agifite. Kabone rero nubwo yaba atagifite, ako gapfukamunwa kagomba kwambarwa kubera ko byamaze kuba itegeko, kandi buri muntu uwo ari we wese yasabwe kubahiriza ayo mabwiriza n'amategeko yashyizweho mu kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Ngira ngo rero abaturage bamwe na bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ndetse baninubira ko amafaranga yashyizweho yo kugura agapfukamunwa cyangwa se igiciro cyashyizweho cyo kuba aka gapfukamunwa kaboneka, hari abagaragaje ko rero iki giciro kiri hejuru cyane nk'uko bamwe mu baturage bakomeje kugenda babigaragaza. Ariko rero inzego zibishinzwe ziraza kubirebera hamwe, nizisanga rero hari igikwiye gukorwa kugira ngo ayo mafaranga agabanuke, biraza gutangazwa. Ariko nanone mu gihe nta gikozwe, buri muntu wese asabwe kuba yagura agapfukamunwa akajya kambara, ikindi kandi ukajya ukamesa nyuma y'amasaha agera kuri 3 ukambaye. Ikindi kandi rero mu ngo zanyu, aho rero uba mu rugo rutuyemo abantu benshi, ariko atari ukuvuga ngo aba abantu bakodesha mu kindi gipangu cyangwa se aba bantu basirikira aho ngaho bagiye batandukanye, aho ngaho rero mu rugo ntabwo biba biri ngombwa ko ushobora kwambara agapfukamunwa. Ariko rero mu gihe usohotse urugo, mu gihe ugiye ahandi hantu, mu gihe ugiye guhura n'abantu, mu gihe ugiye ku isoko ndetse n'ahandi, aho ngaho rero birumvikana ushobora kuba wakambara kugira ngo urinde ubuzima bwawe unarinde n'ubw'abandi, mu kugira ngo rero dufatanye mu kurwanya ndetse no gutsindira hamwe icyorezo cya COVID-19 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabashimiye mwese rero, mukomeze kugira umunsi mwiza kandi murakomeze kugira ibihe byiza aho muherereye hose, mukomeze kugenda mubana natwe muri gahunda y'amakuru, ibiganiro twaguteguriye umunsi ku munsi 5 kuri gatanu. Bari mu karere k'ibiyaga bigari, reka nongere mbahe iyambo muri amasaha y'umugoroba ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Namwe mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kugubwa neza kuri mwese mwahisemo kubana natwe. Ndagushimiye cyane, ukomeze kugira ibihe byiza kandi ukomeze kugubwa neza. Munakomeze rero kugenda mufatanya na buri muntu uwo ari wese muri gahunda zigiye zitandukanye, dukomeze kwitwararika ndetse no kwirinda muri ibi bihe byo kurwanya icyorezo cya coronavirus. Dukomeze kuguma mu ngo zacu
kugira ngo rero twubahirize amategeko n'amabwiriza byashyizweho mu kwirinda iki cyorezo. Abantu bakomeje kugenda bafatirwa hanze bari mu bikorwa rero navuga ko bidakwiye ko bakabaye barimo inzego z'umutekano nazo zikaba ziri maso buri muntu uwo ari we wese urimo urafatirwa hanze nta kabuza arimo rero arahita afungwa kugira ngo rero adakomeza kugenda yangiza ubuzima bw'abandi basigaye. Nyamara twari dukwiye kububungabunga ndetse no kuba twabufata neza muri rusange. Umunsi mwiza, inkuru zacu nakagaruka, bye bye.